pošlo, valja krči živice, valja kompir sadit, valja rasadu. Ja rasadu sam neki dan napravila s čovjekom, neka mi djeca i sino prevrnula. Eto, ne znam šta da kažem, šta ćeš, samo platilo čovjek na dovuku i neka banditi, neka četvorica, to su banditi živi. Prevrnuli gore analog još jednog čovjeka. Današnja tema su cure. Kako to ide po noći hodat u neke diskače, kako to se kaže, po muzikama ide neki Salzburzi, oni Galaksisi, kako? Tako nekako bi. A mati prije ne da te po dani pusti, valja radit. Otac i djed me ubiši. Otac jednom pukao klompom u glavu, najbestarlo mi se, završao sam hitne i dole s školskim kolima. Prije kad se odi na njivu, nema tu kod današnje cure, valja spašće mi lak s noktiju, do pedikera, do kolike nokte pustila pičkaju materna, to još kolike su nokturine. I ona da meni kuha da mi noka zaljuti se, upituje ušto, goni tu pitku maternu. Moram do prizera kad mi kaže, moram eto do prizera, moram a eto vi smo znale, prokuha kosu, puši se iskoti vazdan, a danas neki pramenovi, valjda nešto cure to, imam ja unuka svaki dan neki Facebook, kak se kaže to, tam dopisuje se, u njoj je moda da za sedmicu promijeni 5 cura, nema tog, eto hajdi Meho tam pusti to. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!